TKWA Women's Cup 2026 Youth Welfare Club Thambalkhong Mai Pakre. Tenta Khongbal Welfare Association TKWA na sinduna team nipan na sarukiyaduna knockout basis to quarter-final stage tagi chathaba TKWA Women's Cup 2026 ki ngasigi match ta Youth Welfare Club YWC Thambalkhong Mai Paktuna semi-final changkre. TKWA gi playground da chathaba tournament asigi ngasigi match ta YWC Thambalkhong na Manipur United Football Academy Mufa bu yamna lakchuna goal ahum sino da thoiduna semi-final changkre. YWC Thambalkhong gi mai pakpagi goal singadu match ki minitara mga subada jersey number 18 El Rosiana taranipan suba minita jersey number 11 TH Martina na aduga minute kun mga da Mufagi jersey number 7 M Pusparani na on goal ama punna goal ahum chanki. Hayeng March ama ginungtilpung anida tournament na sige hanba semi-final match YWC Thambalkhong ga FC Imphal ga sanaragani. Aduga nungtilpung ahum makaida YWC Langthabal ga ESU Imphal ga na ani suba semi-final match sanaragani. Tournament na sige final match lakliba March kitang ani nungtilpung ni makaida sanaragani hairi.